16. číslo novinoh na bokoch rubriki Tižňovnik analizuje chvíľkový stan u Zavodze za kulturu vojvođanskih Rusnacoh, a rubrika Duhovni život hutori jak označena Veľká noc po naših parohijoh. Na bokoh z naših mestoh piše o vyčisťovanju begelju u Verbaše, o aktivnostoch turističnej organizaciji ŠID i o sajmu hortikulturi, etno i ručnih robotoh u Gospodincoh. Rubrika Ekonomija priznačuje prepodavanje u kocure za poljoprivrednikoh, a u rubriki Kultura i prosvita zaznačeni ročni velkonocni koncert u Đurđove. Daljši plasman predstavi Boing Boing dramskog studija Art Doma kulturi Ruski Kerestur, a tiž i uspih tamburašoh školi za osnovne muzične obrazovanje skuli. Mozaik vas upozna s Kevinom Dudašom, Rusnakom z Njemecke, a rubrika Ljudze roki život s familiju Katona z Novog Sadu i Tijanu Bandić z Ruskog Kerestura. U rubriki Sport, medzi inšim, predstavena i Njaradijova familija z Verbasuh, toraše generacijno za njima zos atletiku. U tim čišlje dodatok ruske slovo u Švece.